twagiye ari cyo mwihora kuvuga ngo kora kantu gasetsa Imana. Buretse maze twakire gutya muri buno buryo. Ladies and gentlemen, tugiye kwakira umuntu udasanzwe wakuze amateka muri Amerika, akora amateka muri Uganda, mu rundi hose yarakubise zitagira zimara. Bamwita Mfizi, the number one, the most dangerous. Mfizi, welcome on the stage. Yes sir. Kubita kantu wana aribi, twemeze, twemeze. Stage wamaze kuyigeraho. Ikibuga ni cyawe. Yes. Yemen, mwambonye. Ibi bintu barabizi. Murabizi. Mugabe, welcome to the stage my brother. Yes. Yemen. Nakubisa ama stage menshi. Yemen. Uzabaze nino baranzi. Yeah. Ladies and gentlemen, we are going to welcome our ghost, our brother, our boy, our man. Ewana kabisa stage zose yazikubise. America, Burundi, Uganda, ibintu ngibyo ngibyo. Let's welcome in. Yes, understand. Sage nkaba nahageze. Na twabibonye ko hageze. Yes, of course my people, nyine umuhungu. Yes, ni nyiramasire n'amakombe yeruka ko kubitira umwanza y'inzagaro muzo kuri Imana. Sinigeze ndi kuza mu Rwanda test sakara umutima my people. Vugira uti disability is no inability, n'abantu burya udafite abo nta bintu waba ufite. Yeme my people, ndabashunjereraho muri hose intana bagiye pfo birasaza buratse n'burengera bagaryo. Uyu munsi nagarukanye na vibe za danger, ngarukanye n'abasaza babiri ndetse n'aba petit frère banje. My people, uyu munsi hagiye gushya, niyo mbabwira ngo hagiye gushya kuko tugiye cyo nakwita battle. When I say battle, I think you understand what I'm saying, man. Ariko ni ibintu bya fashion ndetse ibintu by'umuriro, ibintu bya hatari bya kabambe sana. Mugabe yarambwiye ngo Kagara ibintu wigize ngo akubise ngo barutambi ugaragura ngo icyo bita ngo intare gushwanyaguza amadubu, ariko ngo ngiye ngo ntabwo ngo waza ngo nyigaragazeho. Mbona ukuvuga ngo rero hari umuntu bita Mfizi mungu wanje. Yewe people, ukuvuga ngo uyu munsi ni show. Uyu munsi ni show. Njye hari ukuntu mitaninjira mbere nakundaga uwo bita J Paul. Indi mbagiraga nakundaga yajyaga yirimba ngo akami ka muntu n'umutima we n'ukutubona dutangira tu ntawuzi ibyacu imenyereza kusisi wacu twe turi abagenzi. Nawe ndorera habisi bacobeye komeza. Yes, rero nukuvuga ngo nuko twinjira twagiye ari cyo mwihora kuvuga ngo kora kantu gasetsa Imana. Kora kantu gasetsa Imana. Twagiye kuvuga ngo nto kuza hano ugiye kwipresenta nta kuvuga ni igikorwa. Mfizi twagiye twigaragariza no nanga. Twagiye uwo ngaha kwigaragaze. Welcome the stage. Welcome on the stage. Yes, buretse maze twakire gutya muri buno buryo. Ladies and gentlemen, tugiye kwakira umuntu udasanzwe wakuze amateka muri Amerika, akora amateka muri Uganda, mu rundi hose yarakubise zitagira zimara. Bamwita Mfizi, the number one, the most dangerous. Mfizi, welcome on the stage. Yes sir. Kubita kantu wana aribi, twemeze, twemeze. Stage wamaze kuyigeraho. Ikibuga ni cyawe. Yes. Yemen. Bamwita Mfizi number one, bamwita Mfizi. Ako Mfizi ushaka kuza kwita nyiramasire n'amakombe kurarenze my people, urarenze kabisa. Yemen ako batubabwira ngo mwambonye. Ibi bintu barabizi. Murabizi. Yes, tugiye kongera kwakira undi mu bamwita big man ngo kungano ngo ntabwo ngo narutambiye ngo yajyamo ngo yakoze ngo ituza ngakuranga icyo bita ngo akaboko bakurenga ikintu ngo bakwitiye ngo akaboko ngo uramutse ngo ateruye umuntu ngo kumujugunya mu birometero ngo habingana. So guys, rero katumwakire bamwita Mugabe number uno. Mugabe, welcome to the stage my brother. Yes. Yeah man.
niba ari hip hop dutamo, niba uri umusani, niba ari hip hop dutamo simbizi, twagiye dukome. Aha. Nakubise ama stage menshi. Yeah, man. Uzabaze nino baranzi. Yeah. Ha. Ako kuna. Yes, mwumva umuntu bakwitira Mugabe kuvuga ngo harakantu mesha arenzaho niba ari kakana vangu urumva uriya joke zigenda afite akana agira ngo yuhu ehoya ngo wuha ikirura none hari yo bita yuhu ngo ni Bruce Melody na karakanu koza ngo kongera gasubiramo yes my people ntabwo bisanzwe ariko nanjye ntabwo nabura kuzamo ya mbabwira ngo peace kuba hasala amahoro ku mutima kandi kabuzubu nakagaruye yewe Imana yaroho mfashiriza umufana bundi pande gihu isozi kurudi nyuma hot update yo mufana ngo yawe dire mu madini challenge in mind hasa mu mahasra drug yewe my people no murabyumva neza ko ibintu ari munange cyane. So rero twagiye tuvuga ngo abantu urashaka kuzabuza ari babiri tubonye dukore ikintu bakwitiye akabato ndashaka ngo duhere kuri dancing neza zeruye urumva ngende Chris Brown wo mu Rwanda nje baranze na Chris Brown ntakura kuko nje break zanjye nizimwe zo mu bicu urumva zimwe zo mu cuna nugo zinabaho kuko urumva nkanjye reka manze mbakome reka mfasha mikoro gato manze mbakome kuri dance manze mbice njewe muri tare nje ku nkoma muri tare ku nkoma kuri dance twagukomye ntabwo mwankoma. Yes. Kabanze mwakire kuri stage. Yes. Jean. Ladies and gentlemen, we are going to welcome our ghost, our brother, our boy, our man. Ewana kabisa stage zose yazikubise. America, Burundi, Uganda, ibintu ngibyo ngibyo. Let's welcome in. Yes, on the stage, my people. We bamwita Kagara number 1. Yes. Baratuzi na hose. Yeah man, yeah. Yaragiye aramureba. Yeah. Aha. Sije nkaba nahageze. Na twabibonye ko wageze. Dance. Kwagiye none. Nukuvuga ngo izo nizo ariko se yindi dance ni karate. Izo nizo nigiye muri. Ni bari kugufu ni bari. Uje bayikaraga muri bo. Niyo mase manze mbere. Uretse. Irani yo muri Amerika twagiye nayo nkoma. Twagiye nayo nkoma ipata. Twagiye Mugabe. Nkoma Mugabe. Yes Mugabe. Let's go twagiye. Fasa tuvamo fasa. Yes nkoma. Yeme my people. Yes. Twagiye twakira undi muntu bita Mfizi twagiye Mfizi nkoma. Yes. Chok. Kevin. Yes. Yeah. Uyu muntu ntagasanzwe ndababwiye Mfizi ntagasanzwe no mo gentleman ntagasanzwe kabisa mwabonye dance ziwe ni nkizande dance zawe zirarenze man kodesha pa my brother man urarenze kabisa urankomye. So guys rero reka mbabwire ngo icyo nabwira nuko mukomeza kudukwikirana kuri Laughrike TV nabiga byacu nagaruka ndakunda cyane cyo tubona siku ngine. Yes. Bye. Meza ko kaboro kakanuza.